Usamla Fine Star Kharkongor, uwe ni kisamla nakathan melim, babat ru kumundong yalam haka melim Sports Club haka sini sajan, ulaplat patba eka kali kitnong pang kaban syakri nagabenta kinong syong shnong haka pang kashitom. Haka ni kasi ladon lang ru nadu Menteri MB Kharluki nangta Menteri C Kharkongor kinong yalam naka melim Welfare Youth Organization kirang ba shnong na kidong bapher badru kinong yalam na ke NPP melim. Yakni ke ambulans lapan yo lengba ka scheme Chief Minister Development Scheme jeng usnam arhajar arpulai lengba ka jingarap jeng uba Hamlet Sondoling MLA Barim ka melim ubaderu menta u Chief Advisor jeng Menteri Rangba. Hakani ka singi lapalat padba ru yakishuki naga benta ka jeng bentoy jeng ki padba nong shong shnong. Play kum kini kala chisha ba kiye yo yakini kali yakini play akani ka singi ke pemerintah ublai untuk kerku ya bapan ru benjeng menayo mensim ke cing songret kami sim ke balong kum lu kami dai naduk berit ubo krau ubo dog ubo ruspa baro kibenya dai ngamdan sibun kini ke baro ngan sibu ya ting duai Samla Fine Star Kharkongor bosong sa ante pamilim nakat bang iju ida beta bang pun kikam toke naga salang lalu kikam semalang bang jupat ku Astan Edition Secretary jang kakesi opar shlong sartel hadil nala shutino ku Secretary jang pamilim Sport Club ubaju yara bantin tiulam arakat cuci lang kini kirim ramba kibadai kino galam shnang Secretary shnang kino ma jang di time hi kibaju ai cuci lang yang hamana kapuar banganan kam Secretary jang pamilim Sport Club. Aku cuma kom Secretary kami Sport Club kedon sekretariat berham setrai kedon kedon division rally bang juga try lampat ilala pentiu buat kami Sport Club satu first division andre kini kaya pat ya sode hadir mengira benuslok na yang sen bakal ada kaya kapali ma bagan syuta no syaka dikecil kisan pakai kenapa ngina ban kini show yang tekti Bantrai na bata kapit kabiang ang tayo tayo liam tira beninyo try lampat siya tayo personal bat kumjoro i yang liam kasensi para kowe bat ban try benikit ba yang kalikon jang kari bagajat benriyo kum usamla ay idan shibun kinong ina na jingben jingbiang jingro sustong jang liam ha ka ba don kapang stong la de guru no jingja ka mususi ha ga de juk ka munta ka jingbang juk ambulance kadalong desisya kajingkaku ya web noksuk sedang uburan kam deka kamtam ngi hamni po beliau ngi don kecil di perlok wajan bah lalu ngilek hamni sulong ko pasulong nambang hapon sutu benghap syong ko ba argenta lai genta pun pasilong dekane ke blok kaidon haborok kiski haga jingolong jungi hamni dan kata daud da jingol cukup balance kanyarap sekali ya berkit kam keluar ya kibopang wisdom syaka jika sumar yo ya kajirap wala dami na turing jong ka komiti ru ng mukwa bakimbur ng pang hindi naman wala jingdon juga kajingong cuma cukup mariang kebawin buwi beliau muhammadnya di kita tiru bang ka ambulans kan nolong da sisa kajingkerku ni yo ru ya lawan play ki suki bangaiti syaka seng MWO na mata kajingong kam jong kinong susdom bahwa ada iba hamlet ada jurung lem juga ila berpoy kesuki sabara ki slong idong redang idong kampat bandung don nomor ketum kejenggawa jengkam dagalan jungi ai kublai songu sikadaya ia iba hamlet ibelong i ex MLA advisor to the chief minister ibelong kedauba jong kedai kekam lada umde dikibati kecil start kecil sempang jom bahamlan nginum yo yang kepada kabuan ini atlet ikam ke ambulans pada kesuki kalau kejenggo ke bekrau ya ada meliam bahawa raja mulai bahamlan kecil yo yang ketong ngatrai ada job awar mulai ke kam